bancarai robo. Tak kerja apa bengkel, kerja apa saya belum tak tahu iyo. Bakso je tak iyo dah ni. Bang Joy, nudang tak Bang Joy? Minta lupa saya Honda kaidang bengkel perle buat belo alat pancing di pasai Mkawi tengok ha. Kibalong puding ron. Makan teman. Dah hana masker. Hanan pakai masker. Alah Honda tak pasai ni nak urat. Hanjut. Pakai hanjut. Pemerintah jino kagak pegat peraturan. Harus taati tanya. Ingat COVID, ingat masker. Jangan lupa pakai masker. Dan ilung hanjut lom peding ron hanan pakai masker. Mampu bahaya tak virus corona yan man? Virus corona yang paling bahaya. Pemerintah kahek galu-halu. Rumah sakit kapuno. Pudi urung ron hanan dibaca empat baliho rata sago ke patang. Ma pakai banjar ali ilung hana masker tu. Ilung hanjut lom peding ron. Nak keluarga nanu di corona yang bak keluarga lu untuk drone kiban, lu kiban. Nan ingat drone. Makaji. Kita masker mana? Makaji harus taati yang kai pegat oleh pemerintah. Bendepu. Baik tampak kau tu. Baik tampak kau tu. Lakai maaf apa? Itu hana pakai masker lu je.